Indzaba ye-DNA hayi uyibeke kahle Madam President ukuthi tawugcina vele sekuthiwa uhulumende akakhipha imali elicansi. Kepha Madam President siyayibonga nje i-submission yakho because vele it is not a solution lokwenta i-DNA test. Even worse ukuthi tinkulumo tikhomba ngathi akube ngihulumende that incurs that cost. For what really? Hulumende unema assignments iminingi imisebenzi lekhona ya hulumende leyo mali ingafundzisa abantwana kepha sithi thina ihambe iyowenda ema DNA test. Lo sesihlalweni nje ukhulume khona ligama lengilithanzile lo shido honorable chair uthi where there is contested paternity. Nakung contested paternity akube indzaba yenu nobabili ngoba niyati ukuthi benendani ni conteste nibhadale ninele mali yenu yabo DNA. Umthetho has always been like that lokuthi nangabe uya contesta kwekucala uhulumende bekangekho nekuba ngekhona icala indzaba yenu kube ngini nine leni contestako le paternity nihambe futhi ngulolo contestako isikhathi esiningi umthetho akube ngilolo contestako ukuthi ucontesta nje uthi ufike ngoba angeke umuntu wathi wakho ungakafiki nekuvusela kuye nangabe uya contesta ke akube ngilolo contestako ahambe ke niente bo DNA. Legal provisions have always been there. Umthetho uyakuvumela lokho kepha akangangeni uhulumende tindzaba tebantfu labekangekho kwakhona lapho ecaleni kwako le tinkulumo talabantu ukuthi tisukela tafika la baze bafika contesta nje sekwente njani. So chairperson vele indzaba ukuthi uhulumende anganiketwa iburden in this day and age ukuthi utawuhlalela nje kwente ama DNA test ebantfu umfana nje uyaphuma so ungenwa nje ufakwe emshinini ukuthi akahamba ayofakwa ama DNA test ikhishwa tingadi 21. It's not necessary chairperson. Nalapho nawubuka i-percentage yokuthi really tingakhi letinkinga leto yebo ngalokuthi start ifunze emaphepheni sekwenteke lokhu uhlonishwa ubala indzaba tebo gender based violence nani ukuthi bese abantu bayashayana kuyabulawana nangabe sokhanza ukuthi kumbe umfana kwabhaliswa kwathiwa kepha it's not a responsibility le ukuthi sengumthwalo longathweswa hulumende ukuthi hulumende akabe responsible for ema DNA. I think it would be a total disservice to emaswati ukuthi emaswati angathwalisa nje umthwalo ukuthi